أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. hara musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawa yettude allah subhanahu wa taala juulen ennelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, haray mi salmini on salminago islam. haray mi toranike en fo allah subhanahu wa taala yo allah taw hara o jaɓani en korka men kan. amin amin ya rabbal alamin. haray inchallah ka waynodiral ɗo e o darsu men sakkitoro ɗo e ndu lewru sumaye ɗo. haray hiɗen mari toɓɓe tati ko rewteten e mum. fil haqiqa fof yewtanoma wajanoma, en nanata ɗo kesum, kono ko résumé daɓɓo wonande ko feƴƴi kon ha ɗo e du'odirgol wonande onon ɓe allah subhanahu wa taala okki tan acciti golleji muɗum fuu naati ka page lawol kisal ɗo e hino darde ɗi yewtireji ɗo naftora ɗi feƴƴinana ɗi woɓɓe. haray en du'odiranayi hakkunde meɗen inchallahu taala, du'anoɗen siɓɓe meɗen e yiɓɓe men e dennanga julɓe ɓen fof. haray du'anoɗen kadi wa kazalika ɓe allah subhanahu wa taala waɗi sabu o lawol kisal ɗo yo waw existude, yo waw wodude. haray e jogitiɓe technique man ɗum ɗo no wawa fonctionnirde. haray ɓen ɗon kadi en yejjitoytaɓe ka du'a inchallahu taala. haray ko ɗeɗo toɓɓe woni ko yewteten fi muɗum. haray toɓɓe ɗen toɓɓere aranere nden hinde mari toɓɓe tati: khitamu ramadan, firaqu ramadan, ma ba'da ramadan. timmode suumaye on e waynodirgol e suumaye on e ko honɗum wonoyta ɓaawo suumaye on. ɗeɗo toɓɓe tati mi fillito: timmode suumaye on e waynodirgol e suumaye on e ko wonoyta kon ɓaawo suumaye on, ma ko honno hanuɗe wawde ɓaawo suumaye on. haray ko ɗe toɓɓe ɗo tati inchallah e du'aji ɗin no mi wiri noon. haray ko ɗum ɗo wonɗen e wadde o kikiɗe ɗo hiɗe wiya wa billahi tawfiq. haray khitamu ramadan, timmode suumaye on. haray anden jomirawo subhanahu wa taala nde waɗani en ngal dewal ɗo, dewal ɓurgal mawnude e dewe ɗen woni dewal wiyetengal suumaye on, horugol. kanko allah subhanahu wa taala ka timmingol ɗum o himo yiɗani en yen mantumo, himo yiɗani en yen tabitu e tawhid, himo yiɗani en kadi yen yettumo. yen yettu allah wiyen alhamdulillah, yen tabitu e tawhid wiyen la ilaha illallah, yen mawnimo wiyen allahu akbar. ɗiɗo tati fop o hawtidiri ɗi, o addani en ɗi aya goto. jomirawo subhanahu wa taala o wi ka suratul bagara ka aya korka: wali tukmilul iddata, fiyon timmin korka kan, sika timmi wali tukabbirullah, fiyon habbiran allah. on habbirangol allah ɗon ko ɗon suumaye on timmi, ko ɗon kadi mana ka habbirgol ɗon yettore allah nden ko ɗon natorta fof ko ɗon natorta. woni honɗum woni haray bila hande nde wonno ko janngo juulete, haray hiɗen haani habbirgol mo kala no wawiri wo, no jeeya e mum wiwgol honɗum: allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, walillahi alhamd. hiɗen duwa fillitagol ngol konngol ɗo bi hande ka futuro juula ha janngo ngol aretoy wo nde ɓe habbiri fi juulgol yiide o. mi fillito: allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, walillahil hamd.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ɗi konguɗi ɗo musidɓe julɓe tedduɓe hanuɗen fillitade wonande kala wawɗo e o façon ɗo sa wawata kala façon mo wawirɗa à tout instant e wiyata koye a jokkidir kono à chaque fois sa finu jemma wano leera ka wonɗa sullagol ɗon si woni subaka fewdo ka julta subaka ɗon sa gayni julde subaka si woni bimbineɗa itta kooƴe avant a yaade ka iidi jokka ɗum ɗo haray ɗum ɗo woni sunna on ko ɗum ɗo jomirawo wi en ka aya wali tukabbirullah fi on habbiran Allah. haray no mi habbiriri ɗo ni ko ni Arabie Saoudite ɓe habbirirta, amma musidɓe men maghribiyanɓe ɓen ɗum woni Maroc e Mauritanie e Algérie e Tunisie ɓeɗo heɓe mari façon ngo kamɓe ko honno Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi ala ma hadana allahumma jalna min ash-shakirin. Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi ala ma hadana allahumma jalna min ash-shakirin. Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi ala ma hadana allahumma jalna min ash-shakirin. fof ko goto ɗum ɗo ko marocain ɓe ɓen kamɓe ko ni ɓe habbirirta. enen kadi fuuta en habbiray no habbirirten noon no hakkunde ɗiɗo enen ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko habbirango fuuta jalo gonni. en andi ɗi fof ko kabbirali ɗi fof hiɗi foti ko hollirɗi weltare wondema julɗon o gayni horude o heblike fi yiidi makko. haray ɗiɗo kabbirali kala mo on tigi wawiri innen a wawata ɗiɗo fof haray ko honno nde à tout instant wiwo Allahu akbar walillahi alhamd. c'est le minimum ko ya yetto Allah mawnina Allah. Allahu akbar Allahu ko mawɗo a mawninimo walillahi alhamdu Allah wodanima yettore mi weltanikema mana ko mi gayni horde ko. haray ɗum ɗo kadi hina mari baraji molanaɗi haray ko ɗum ɗo woni timmode sumaye on inchallahu taala. ɗum ko goo haray ɗimmum ɗum waynodirgol e sumaye wallahi musidɓe julɓe tedduɓe julɗo miijitotoɗo fota marɗo ko wiyete kon conscience si wiyama sumaye lanni haray himo maapi par ce que ka sumaye woodi ɗo fof no tabiti e julde fof no tabiti e peewal baaruji beere fopp hino ferma ko boni fopp hino ferma seytan hino dumba bone a yiyata hay e nokku dokkal hino uddita muudo hino uddita zakka hino uddita peewal hino uddita cigarette hino ferma beere hino ferma kala ko wiyete ko boni hino ferma. yimɓe ɓen no ɓeydi nunɗal no ɓeydi peewal mo yiɗa wo hino ɓeydi ƴettude tiggare wonande neniraɓe ɓen duhiɓe ɓen no ɓeydi ƴettude peewal e nunɗal. subhanallah. joni noon lewru ndun ndu yeehi en andi wallahi yahugol ndu lewru ɗo ko muusendi wonande wonki. en torki Allah yo Allah subhanahu wa taala artiroyndu kadi ndu tawa en hara eɗen e jaam. en torki Allah yo Allah subhanahu wa taala taw hara e yafama. allahumma amin ya rabbal alamin. haray suumaye waynodirgol e ma wallahi ko muusendi molanandi wonande julɓe ɓen. en andi bila ɗo kadi ñamugol udditi bimbi ñalawma kikkiɗe no ñaame tun
faami hari jama on fowtike hari fof fowtike kono muran noon udditi kadi machallah kono en torki allah allah tawara o jaɓani en yo allah yo tawna en kadi kono sikke wala haray seedugol e suumaye nde wowno e wowtiɗan gurdam spirituel ɗo gurdam peewal gurdam moƴƴere wallahi ɗum ɗon ko sunan molanago haray ɗen toro allah yo allah subahana taala tawno en kadi ko aroyta duuɓi heewɗi haray toɓɓere sakkitoror nden noon jooni en anndi en timmini suumaye o en anndi seedugol e suumaye hino muusi fii hon ɗum par ce que ko lewru peewal ustaasiɓe waajiɓe ɓen fof ko ustage suumaye ɓuri wawde waajade par ce que ustage suumaye kañum ko théorie et pratique direct ko reedu ma ɗum taw wonɗa jogade jogo hunnduko ma kon jogo gite jogo denndangal tere maɗe ko boni fopp on tigi woɗɗito naawigol nde waajete hannde miijitoyo la ko waajegol appliqué kisan jooni noon si ɗum ɗo feƴƴi dernier point on ma bada ramadan ko honɗum wonata ɓaawa suumaye ɓaawa suumaye musidɓe julɓe tedduɓe ko piiji ɗiɗi wonɗo piihu ngara nun kum neɗɗon ko yo anndu hina suumaye o rewata ko jon suumaye neɗɗo hino ɗaɓɓira gerugol feewa gerda e wonki mum kin a tout moment fii yo geru o heɓa ko wiyete kon peewal e moƴƴere e tabitugol ka diina hara seytan foolaali mo yo geru o waawa ɗum ɗon no waawiri noon ka suumaye ɗo ɓaawa suumaye kadi o gera o waawira noon ko ɗum ɗo en global dernier point on ko honɗum yo neɗɗo on anndu no jeeya e alama wonde korka makko kan jaɓaama wonugol makko o moƴƴa ɓuri ko wonno kon avant suumaye si tawi hari on tigi no marno boneji 10 yo taw hara suumaye naɓoranimo jeeɗɗi on fop hara ko tati so luttiray tati kono so tawi hari fewndo avant suumaye hiɗa jogii boneji 10 suumaye ari a acciɗi fof suumaye yehi a fuɗɗitike e mum jeego ma jeɗɗi tawi ko moƴƴereji tati pet suumaye acci duma haray yuhsha aleyka bi an la yakuna ramadanuka lam tuqbal no hulɓini harayta taw hara suumaye on tigi on jaɓaka wallahi musidɓe jumɓe tedduɓe ko yen reeno yo suumaye marko en yo suumaye accu batte e men yo suumaye wallito en jogagol pittali men ɗin ye wonu moƴƴuɓe si tawi hari ɓaawɗo eɗen jogii 20% gere yahen 40% haray ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓiraɗen tabitugol qiyamul layli geru heɓa sowno wo hayso ɗe ɗiɗi hooru tenen hooru alkamisa hooru 13 e 14 e 15 lewru ɗum sak lewru tabitu e ɗum ko sunna ni ɗuɗɗin juulugol ɗuɗɗin okkugol ɗuɗɗin e moƴƴugol janngu qur'an hara wallinalɗo qur'ana nde waɗa nduggu hara memito e ndewa kadi suuma e procès yande haray tabiten e ko wiyete peewal kon fof tertoɗen ko wiyete ko boni kon fof hara en torki allah yo allah hokka en on force yo allah hokka en ɗen doole amin ya rabbal alamin haray no mi wiiri noon inchallah sans tarde haray hiɗen do'odirande e hoore ɓernde laaɓunde musidɓe julɓe tedduɓe onon accituɓe golleji moɗon acciti programme ji mon hilan andi laawol kisal hino mari ustasiɓe goo buy e wonɓe arde ka page fayda à chaque fois hiɗen mari ustasujo koɗo wonɗo en wajade kono à tout moment kadi min nde miɗo naata ko 21h45 heure de Dakar ta kadi on accita e golleji mon aron heɗoɗon nde yewtere naftoron nde partage on nde mi torki allah fattiki allah allah kafidoyen en fof baraji ɗin allahumma amin torki allah ya rab kala e moɗon marɗo ande susi aduna ma susi ɓeygure ma probléme ɓiɓɓe ma probléme kala ko on tigi mari yo allah subahana taala ittan on tigi ya arhamar rahimin en torki allah en fattiki allah kala yiɓɓe men ɓen yo allah subahana taala ɓeydan ɓe jaahu e polgal allah ɓe foolo allah watta ɓe foole kala ayɓe men ɓen en torki allah en fattiki allah allah wattu ɓe yiɓɓe so wattataɓe yiɓɓe yo pottimɓe takko meɗen buudal mashriqain allahumma amin en torki allah en fattiki allah ya rab e o sanga ɗo
yo Allah jaɓan en golleji men ɗin o yiɗa en ha o naada en aljanna. Yo Allah pottin cheytan takko meɗen, yo Allah pottin en takko cheytan, yo Allah dandu en bone wonkiji meɗen, yo dandu en bone ko wiyete kon jamfante. Yo Allah subhanahu wa taala okko en moƴƴere ñande janngo, yo wondindinoy en e nabiyuhul Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e annabi Ibrahim e dendangal moƴƴuɓe o hasna ulaika rafiqa. En torki Allah wata Allah waɗu hara ko oɗo wonta dernier suma e mo hooreten. En torki Allah yo Allah subhanahu wa taala kala e mo on tawɓe yahaali Makka yo Allah naɓuɓe, yo Allah udditan en Makka, yo Allah naɓo en umraji heewɗi, yo Allah kala anniɓe hajjuɓe yo Allah newnanɓe. En torki Allah, en fattiki Allah. Leydi men ndi yo Allah subhanahu wa taala moƴƴin alhaali mayri on. En torki Allah si o moƴƴinirtaɓe wonɓe ɗo yo Allah pottinɓe addana en ɓurɓe moƴƴude ya arhamar rahimin. Yo Allah subhanahu wa taala okku en teddingol karamokoɓe ɓen, yo Allah okku en anditangol ɓe karamokoɓe, anda si ɓe karamokoɓe ɗo pottinama haray dina kam muli. En torki Allah yo Allah dandu en ɗum, yo Allah dandu en heɓagol e maɓɓe, yo Allah subhanahu wa taala okku en barki karamokoɓe meɗen ɓen. En torki Allah yo okku en peewal e nunɗal, yo lumbino en sirate hara koye hoore yaafede. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iɗen du'ora ɗo du'a ka sakkitorum ɗo mo nelaɗo du'ori du'a tawayɗo o mofti kala ko goɗɗo toroto kon hinati e nder makko. Du'a goto wonɗo e hadis e du'a goto wonɗo e Qur'an haray homben yewtere meɗen ne. Haray inchallah ko oɗo woni dernier darsu e ndu lewru ɗo e darsuji ɗi min mi waɗi ɗo jokkodiraɗi ɗin. Haray hawnaki no famirɗon noon miɗo wowi wadde événement ji kala ko yani miɗo wowi addude ka lawol kisal e ko arata kon inchallah no Allah newiniri o. Haray mi ala ƴettude programme fixe kono no Allah newiniri o kadi haray en tummodiray. Haray jaɓe amin hiɗe wadde du'a on. Min kadi en personne hilan tori on fo du'a sabi Allah. Haray lan tori on du'a fi Allah subhanahu wa taala newnanan mi réalisa projet ji an ɗin aduna e l'akhira. Haray yo Allah subhanahu wa taala kadi dandidiran e ayɓe an ɓen. Haray miɗo tori on du'a goto kala e moɗo yandi sabi Allah. Haray wa jazakumullahu khairan. Haray amma min miɗo waɗande on du'a mo mi wi on ko du'a jami, du'a moftuɗo piiji ɗin fab, du'a tawayɗo so jaabiki haray fo naati ton. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا رب إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن هزه في صيامه الجوع والعطش، ولا تجعلنا ممن هزه في قيامه السهر والتعب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم بارك لنا في لا والكسل، اللهم بارك في لا والكسل، وكل من كان يشاركنا في هذه الفيديوهات اللهم بارك لهم في أسرهم وبارك لهم في أعمارهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من العجز والكسل والبخل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج الكورونا في الدنيا بأسرها، اللهم نجنا من كورونا ونجي أهلينا ونجي كل من كان معنا في هذه الدورات، نجه من كورونا ومن جميع الأمراض
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحم الله عبدا قال آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray ka sakkitorun ɗo inchallah miɗo yaafini e moɗon fota fota kala momi hawri ga e mum haray miɗo yaafini e makko tori mo yaafuye kala tawɗo nani ga e hito an gon ko hawranalimo e imma faljere surtout karmokoɓe ɓen ma ɗum townugol konngol e yeeso julɓe ɓen haray fof miɗo yaafini inchallahu taala haray e laawol goo wa hatta fi liqa'in qadimin akhar astawdiukumullah الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.